Arahosem ayensa aka ekire se abrantie bi ene allegedly nempena eja ahwe mo dwuro be ewo Kasoa. Mere okasai nkwada mienu bema wo mu adi 22 years kwabena sai na wo ba wo mu nso adi 19 years Princess Ayele. Sa nkwala mienu eye nkwala yesusu se wo mo ye empenafo anaso wo mo twempena. Na mom abrantie kwabena sai de na dwuma titiri wa obi anim wo mpatam wo ne se oye Game Boy. Scamming ibin wo ya nti onya client na chese wa friend edofo yi Princess brana oni broni ni mmekasa na chese skant mi mra. Aha, let's talk GH rumors. And any first time I will share my message say over subscribe e dey ama me na afi wa click e notification bell on so say the be am upload new video bia onsa ebetimi aka. Na ye da story ye anti asempa kra asema ya te ene say abranti bia ne din e dey kwabna osei one nempena ya alleged say nempena ene abaye na abranti nchire mu kira wo 22 years ana abaya no so ka ne ho no ewo 19 years eja ahwe mu dwuro be chese yamfa omufunu mpo sebi chese o ma hyekra ye hwia enyeye na ensem no mu nchemu ne kira abranti ye seal or ye Ford boy and chese Game Boy ana chese sika bi ene azensensem ni sika bi na aba ana oma wo so ne omo che no wane omo endi ni ye ni senti ana omo tweja atu edan a wodam ama abaya oka ne ho aye ne mpene na esenchemu ni kira abaya eboa no e ma no receive the calls ti oni abaya na na ewodan ni ma chese eja ahye abaya no kram by Ghana TV 7 kan twem say wo ye Ghana ni dia ehu behia se wo bedi de ye wo Ghana no wa hye de wo Ghana se de be ya o my Ghana betimi etu mpon ti wo show screen ni so abehu numbers bi wo mesro wo say wo ye Ghana ni a wo ye made in Ghana product die wo ye video of wejuma na wo ye 2 to 3 minutes and wo send ya my number no ye be promote am free of charge ye nji wiske bia wo hia enquiries bia so abetimi afre na waji ansem no mu nchemu afei back to the matter asem no yenkonyenkotie details of how abrantie ene nempene ya hye omo dwuro be emra matches no na bayan minute nsukura no mo kolusu ye entia wo mo ha ne so mo do mo ho wo fanga so mo lusu na anya dey sa ba na bia supporters no ba fanga sa yahoo boys na die omu wo na nta anya fe o enti ya ba so mo ye pa na Kasoa wo Nigeria fo bi so kasa story as so orgasm so ye de ba ye ye se ba ko so ye ebom yahoo fo no bi ene se wo mo ya na ebom ma no no wo mo chana nche yi ayo ana ba ko no me Nigeria fo no ba ko betruku ayi woku no anu dwane ye na we ni de awreho nti ye so se o mo ba o mo sa do mo kom o mo mpana twe ye kama enti ka be kwa akwada ne aware ye a wo bia nim wo mantam ho na ye do ma kire se wi wo ma akwada ade akyin a kwame transition won sanfa emra ba bi akwada ne nsono no afi wo mo ayi sa ni ovana sa wo hu body sinimpo adane nso anga the extent ya she wo mo she petrugu ni papuna ben wo my life ewiase be ni mame nkwa homa no so na opani da kon ewo ho no mo opani menim ba bia wo mu free but wo mu wo ya nti wo mu nue me nyina ye nue akwa bad orgasm so say opani say what men can me na me akwa ba why opani akwa ba Major also director ye me wura ho papa wapa patwa modem ho nie na opani da ko kire mu emu no na wo munya kakra besese firi ho apepe hwi barobi asese wo be ne be ma kogum de ko ana de wo modem ho yi eno amatimi ahye kra bonsu kra wonhunu bi yo na sedo mosi ahye no yentimi emfa nkyere enti ene de asem proporo wa no a kire NGTV ne ye Facebook so yi sepa de tie yo if you run made us say papa maso mututwe ewo Kasoa Akwele Adom Estate to be precise na aha no asemo asi enya nikasem ayaro sem papa na sia mere okasai nkwada mienu
bema woman at the 22 years kwabna say and our bow woman so at the 19 years a year Princess Ayele San kwala mi nwi ayen kwala yesusu se womo ye empanafo anaso womo twempena na mom abrante kwabna say de na dwuma titiru a obi anim wo mpatam wo ne se oye game boy scamming ibin wo ya nti onya client na che say wa friend edofo yi eye Princess brana oni broni ni mmekasa na che say skant mi mra nti no na mo dibidi mu ha kakra ebesi eye enrechi ehwehwemu a ya ye kire se enane nansa ne ye gyahyehyɛ no eba ye ni enane nansa branche kwabna sei eya ade a wa hate ne client ba ko sending is ka over 1.9 billion old cedis that is 190,000 Ghana cedis sa ka aka be say 10,000 penanka 2 billion eno no mo friend say abom no ho abom ama no nti 22-year-old boy na che say wa wie na bra bokra na ehwehwemu san tre se allege say nanke we so ne namfo ba kumienu bi ene chesa ska no but wa gi atena so say won ma obi a pimpo nti eno ekoba ye say enra najo wo moda ya ahomache be no mienu ne fa ena mrantie miensa ede petrol kogu ne dan no ho nyina che adwatu mu a papa ba ko ono so ben ho na nya na ye timi hu say omu di bone ye tisanti otia mu na wonom edwane koye enti entimi nchi wo bia na mom ye kwabna sei ene abayo yi a wadi 19 years de ya de a wo ma hwedwuro be a wo hwe krampa wuhu wo mo body na watumi apagya akwakosie na the remains na aka no de e be ka ne say ya de a Kasoa Prisifo watumi aba be fa body na aka no e de ko se wonom kwakwaye nhwemu mapa na angel news ye boy homoden ene abayo ano ne maame etimi kata Madam Felicia kire mu se endra najo ena branche kwabna se ba ne fie ho se oba the Fair Princess na wonom akwaye wo mo usual adwuma na mpanse video call I was abayo etimi gina mu na wone abrofo yi abayi ga no watebrofo pa ho em so a student na wo hwan so kra wono am kra ne kokko ne bibia no ene waka brofo ekoyi o kabrofo papa enti ono na branche ne yusu na de yesa adwuma ne ade enti enra na client for front so afre we so ne di nkomo nti okwa akofre na abayo ma me se dabi da mempene ma wo nko da bia wo sole a wo kokwadna se ho mfa so bempa na wunya frim enti eba sa na ma me na mpene so na abayo no wia ne ho ena okoye eni so okoye ifofia ntoata kampeso adware na bamo a asan sei akwa akosi tambre wo mienu nyina timi ahyedworo be a akwaye around some said ye asem no nchemu etie no no chese enya asem ketwa we de eya hometesem a chese eya arehosem edema ye nyinam na eya abaya ye a wahwe ne nkwa aka abrantie mu ne maame editudwa kwan e fa so a ne ba ne ekopia abrantie ne de ma ohye edeka no ho yenti maame ne so ni asem mra me ba no eda no ka cha mi se boy ne say o yes come we ni bi enti o pe obi o oni broni ni be kasa na mkam ka se o ne kasa o be se na o be ma na se edwuma na o ya ma no na o se o ne de o ne ka hwe enti me onko be na onko be janu a na o ka cha mi se o pe se o ko se no no se na friend se o mbra wonya ne menses na mka cha se mo onko be bia enti wonya pad mfunto ko ni nwa we ho e ko bi sa we nya bi ti me nwa ketu na ti dam ka se princess be nko ti otena ase ti mo se wonya ko na odi pie ye no e na wa ma bio no enti me anapai krame woda me de me se me kuma ate ase ka se ka che me kura se o sei papa bra kwamna ba o sei ashi o se me enti me pie ba na sister se fili wate ase ma ba am se ade enti o ka o sei na am se and sister na no princess boy ni be free princess ti na princess eni o dem obi eni me kuma mo sorry ya ti de me ni ma no aya ehu behia say yebetie yawofo num asem because senka ababa wa tie de maame asem anka bia atorenchem we nke beto abrantie no wa bra ne hu enum bi nanso amanisa aha let's talk GH rumors and any first time I know subscribe dey amami any comment bi awo bi anso betime ja wo comment section ho e dey amami any update bi aba
the side beba aba be so mo meeting Edinana Equia Sansoa, Macram.